Сәлем достар, сіздермен бірге Titan KZ арнасы. Бүгін бізде деген зомби снайпер Evil Hunter дегеннің екінші бөлімін жалғастыратын боламыз достар. Ендеше видеомызға кеттік достар. Достар, міне стартты басайық. Келесі бөлім достар. Короче, постулат уж. Time to get our hands dirty. Dostlar, kuş dikeniyor. Oh shit! Oh shit! There's a world of pain. Oh shit! Geçindik dostlar. Dostlar, napiste gittim. Buna kuş direkt dostlar. Arkadaşlarımı klik ettik dostlar. Time to get our hands dirty. That was gross. Okay. Well done. Okay. Well done. Okay. Bu dostlar, işte biz de insanların olduk kalay. Kadar ettiğimiz vakitçe dostlar. Mess. Oh shit.
Jengip kaldım dostlar. Dostlar köy bakışını koyunca biz topak koyatırayın dostlar. Dostlar burada cevap pistolet alıp aldım. Oy vay dostlar. Bir 2 saatte git. Ben sizler şunu dostlar. Bunu kısa kesinlikle yaptı. Okay. Yeşil gittik. Ülkedeki. Come on. Okay. Okay. Come on. Dostlar şimdi kristal kurttum. Bari sizler şu dostlar.
Son için like'larınızı yapmayı basınızlar. Kanalga köp adamlar tirkelip gelsin dostlar. I have a bad feeling about this. Well done. Come on. Well done. Mess. Oh shit. Oh shit. Enter the world of pain. Okay. Dostlar. Bu dostlar. Dostlar. Kaşat. Time to get our hands dirty. What a mess. What a mess. Nice. Jandar mısın? Skillet bastar mısın? Dip koyaktit skillet bastar mısın? Dip koyaktit Ali Kezet YouTuber'sı dostlar. Dostlar. Ne bakalım dostlar. Bismillah. Dostlar kaytan bastırmasın. Ya okudum. Çok kısa olacak.
Okay. O kilit bölümü dostlar. Barga sayın kıyın dostlar. Barjatır dostlar ya. Bad feeling about this. Oy bay makarna keser itmek uçtu o. Ya dostlar. Let's do this. Well done. Böyle korkmasın siyah. Versin. I will take you down. I have a bad feeling about this. That was gross. That was gross. Well done.
Жеңдік достар. I have a bad feeling about this. Oh shit! Жеңдік достар, тағы да. Лайктарыңызды аямай басыңыздар достар.
Dostlar жеңдік. I have a bad feeling about this. Come on. That was gross. Dostlar жеңдік. Ал достар, видеомызды осы жерден аяқтайық. Лайктарыңызды аямай басыңыздар, қойыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Ал кездескенше аман сау болыңыздар. Видеом тым ұзақ болған сияқты. Ал сау болыңыздар.